Namaste, ja sam Jelena Inđić, učitelj joge i reikija i pre nego što krenemo u ovu meditaciju, voljela bi da vam dam par praktičnih savjeta. Meditacije možete raditi u koje god doba dana i onoliko puta koliko vam bude potrebno. Najbolje je raditi tokom noći ili kada ste u potpunosti odmorni ili kada vam zaista treba relaksacija. Najbolje je da nađete neki miran kutak da vas niko neće ometati, da stavite možda slušalice u vaše uši da bi vam bilo mnogo jednostavnije da pratite šta se dešava tokom meditacije. Ako slučajno vaša vizualizacija tokom meditacije nije baš najbolja ili se ne snalazite u tome, samo se opustite i nastavite da slušate moj glas, jer to je jedino bitno u ovome. Od sada više ništa ne zavisi od vas, na vama je samo da se opustite, da dišete duboko na nos i da jednostavno samo tokom svoga daha prepuštate se uživanju. Svaka od ovih meditacija je energizovana, tako da svaki put kada budete gledali ovu meditaciju iznova i iznova, vi ćete osjetiti isti energetski tok kao i na početku i kao svaki drugi put. Tako da nađite neki najudobniji položaj. Ako vam je potrebno, pokrijte se ili lezite. Ako vam to prija, možete sedeti u lotusu ili nekom drugom položaju. Možete sedeti normalno u vašoj fotelji ili stolici na bilo kom mjestu da se osjećate sigurno. I sada vas puštam da na krilima svoga daha lagano utonete u meditaciju, u opuštanje. Samo dišite smireno. I u nastavku slijedi meditacija. Sada smesti sebe misleno u onaj divni predeo u prirodi koji može biti realan ili ga možeš sam napraviti. Ti znaš da se ovdje nalaze ljudi, životinje i biljke koje te čine srećnim. Isto tako znaš da ovdje ništa ne može da se loše desi po tebe. Potpuno si zaštićen u svakom smislu. I sada se ovdje pojavljuje jedna divna srebrna šuma. Kroz nju vodi srebrna staza koja vodi pravo do neke divne bašte koju možeš vidjeti preko divne ograde. Ispred tebe se nalazi kapija koju svako od nas vidi drugačije, jer je to samo njegova kapija i samo njegova bašta koja se fizički nalazi otprilike isto tamo gdje je i naša druga čakra, znači malo ispod pupka. Vidimo da je ova kapija u potpunosti zatvorena i zaključana, ali mi imamo u ruci ključ koji otvara ovu kapiju. Otvorimo kapiju, uđemo unutra. Ako dugo nismo bili ovdje ili ako možda nikad nismo bili ovdje, naš unutrašnji vid ili naša mašta može nam pokazati da ovdje postoji mnogo toga što nam ne služi. Možda neko kamenje, cveće koje više ne cveta, korov. To sve predstavlja zastarele programe koji nam više ničemu ne služi i samo prave mesto za ono što, samo zauzimaju mesto za ono što već treba da raste i one programe koje treba da budu u ovom trenutku tu. Na sredini ove bašte nalazi se ogromna činija sa ogromnim beskonačnim plamenom u koji možemo ubacivati sve ono što smo iskopali odavde i što ne želimo više u našoj bašti. I sad počinjemo sređivanje. Ubacujemo u plamen sve što više ne volimo. Sređujemo baštu kao kad bi je fizički sređivali.
Jednom kad smo zaista i u potpunosti zadovoljni rezultatom koji smo postigli, kako smo očistili ovu baštu, na mesto plamena izrasta predivno ogromno drvo. Priđemo, sednemo ispod njega. Osjetimo kako je meko kada naslonimo leđa na njega. Spojimo se sa našim drvetom. I tik ispred naših nogu, u visini naših očiju, kao neki hologram, stvori se svetlosno biće koje rukama skenira ceo naš organizam. Od vrha glave pa sve do nogu. Svaki delić tela prolazi svojim rukama koje skupljaju informacije o našem fizičkom stanju. I sada ovo biće stavlja ruke iznad naše krunske čakre, iznad našeg vrha glave. I belo-srebrna energija prolazi kroz naše teme. Puni svaku ćeliju, svaki neuron našeg mozga. Puni belom svetlošću svaki milimetar naše glave. Onda prelazi na oči, ispunjava očnu duplju, očne jabučice, kapke. Ispunjava uši, mesto između ušiju, nos, vrh nosa, obraze, vilicu, usne, vrh jezika, jezik od vrha pa sve do korena, koren jezika, celo grlo, ramena, grudi. Naša srčana čakra sija punim sjajem okupana ovom srebrnom energijom. Onda se spušta na naš solarni pleksus, ispunjava našu jetru, želudac, ceo sistem za varenje, da prelazi na stomak, reproduktivne organe, bubrege, bešiku. I onda kroz noge završava svoj put i kao da iz kontakta našeg tela sa podom ili mekom zemljom, belo korenje ulazi u zemlju duboko i kad ova energija dođe do tog korenja i spusti se u centar zemlje, iz centra zemlje kao neki impuls krene blještavo zlatna energija iz središta zemlje i okupa nas. Vrati se istim putem, samo dole. Prvo ispunjava noge, ceo stomak, grudi, ruke, ramena, vrat, glavu. I kroz našu temenu čakru uliva se u svemoćni kanal srebrni lekar koji se nalazi iznad naše glave. I sada naše telo u potpunosti vibrira. Svaki njegov deo je u potpunosti osvežen, osnažen. Svaka ćelija u našem organizmu sada je dobila nove programe, nove impulse kako da izleči svaki deo nas. Osjetimo ovaj protok. I kada je ovaj proces završen, to srebrno biće skida ruke sa naše temene čakre i nestaje, isto kao hologram. Ustanemo od drveta, zahvalimo se i drvetu i svemu što smo doživjeli ovdje. Svojim rečima možemo reći hvala.
krenemo ka kapiji i već u prolazu možemo vidjeti da naša bašta dobija neko novo cveće, neke nove programe. Izađemo iz bašte, zaključamo kapiju i znamo da se ovdje uvijek možemo vratiti kad god to poželimo. Ovo je samo naša bašta i samo mi imamo ključeve od nje. Da hodamo srebrnom stazom kroz srebrnu šumu, sve dok se ne vratimo do one početne tačke u kojoj smo krenuli u ovu meditaciju. I sada prebacimo pažnju iz tog divnog mjesta u prirodi, u prostoru u kome se nalazimo. Osjetimo kontakt podloge i tela. Pratimo opet svoj dah. I sad pomerimo ruke, pomerimo noge i probudimo se kao posle najdubljeg sna. Satnam. Hvala vam svima što ste pratili ovu meditaciju. Nadam se da ste uživali. Ako osjećate potrebu, možete da nastavite da odmarate. Slobodno isključite ovaj video i nastavite da se osjećate opušteno i relaksirano posle ove meditacije. Naravno, ne zaboravite da pratite moj kanal za više drugih videa i naravno meditacije. I pritisnite zvonce u dnu ove stranice da bi prvi saznali kada neki novi video izađe. I hvala vam još jedanput što ste prisustvovali ovome. Prijatna noć.